Hello so pite na dam jing hinam tunin zong thusim tha nangai ki taw hitin tuni a thusim in ngai deu chu a hele iso pi pau seikholen khongsai in ahin su thusim po nat umta lungsit umta NSCN IM khot akonna hongsu cha pu haosem doungel thusim a hi tun ama sut bangin anangai ki taw hite amani hi kori kot na ke hun a hi pu seikholen khongsai hin pu haosem doungel hi 20 August 2018 ni nitha lang pungsigi minute som ni le thoma chu an kheupi a hi nisim 20 lajing August 2018 ni achun pu haosem doungel molkon to ka keulim thun in 1993 apatna 97 sunga naga thingnoi NSCN IM hon kukite chunga gal ana bol over mihim tampi na thalai uwa amazong zanglen pai tuilang khoma IT road akona ahung do nawa lamka a bolgen thea ana atusim ho chu asei ho chu keman song mi pi headinga tu le khonungge a chinten dia kahin sut do hi tun athumakai pu haosem doungel hi talo pu pausei doungel le pi o jalai doungel chapa hi ama hin chanuli le chapa khat bu neyen tu ahin kangpo pi district SEIKHEL langa mulkon khu a acheng tawve hichi mulkon khu a hi anule apa te siteni zong ahin khu alhin to hlona anki vuilhun a hitai pu haosem hi leikot khu sinapati district nga 1966 koma na peng hi ama hin pen pi so pi pasal ni le numei khat ananei e a upa pu thangkhusei doungel wang chu nisim 13 September 1993 jingka a tamai khopama NSCN IM hon anamat uwa akhut kalea akan uwa amit amai akan pe uwa hei cha chemponga atu li la uwa chu anazau hitai amo in sung hi kum 1973 koma chu zanglen phai tamenglon district nga anacheng lut a hiwe 1993 naga kal a NSCN IM hon kuki ho chunga gal pi na bol uwa ahung do change ichu hilai muna chu ana chengna lai u a hiwe tun NSCN IM hon amo ho thangmi ho le pu haosem doungel amat uwa gimnei ta an eng bol uwa atha danu thusim chomcha asei do ho chu anangai khom ke taw hite pu haosem doungel in gal akimai to pi dan asei bangbang achun anaveu hite United Naga Council UNC lamkai RK Thekhole Francis ngayokpa mina kiso quite notice chun tamai gamkai a kuki changjo sin nisim 15 September 1993 masangye ya na chen naw gamsung le khusung jo si na da la diu hi tia thupi anei phat wachun ke ho tamai gamka ya cheng kuki ho chu koima lungmonga cheng kom tapo ve chuto hlona chun naga thingnoi NSCN IM hon kuki ho chu ahin no pan tawin mizong ahin that pan tawve hi pha na chun janglen phai zopi buning te jong kapu kapa te long lup na sa khang izat ham khat lungmonga ka chenaw ka khu ka veng uchu 12 September 1993 ni khu achun kahinda la uvin kaung ki tol do tawve hitia khusung le thlangsung mi ten so chat na ding ngai tu a kaung ki tol jing lai wachun 12 September ni hla khu aung jing tan hinla tamai khopi zong kahin phazo nai pove tamai pha masang achun khu ka jingdan tawin nunaw chapang ho zong atha chol uto agil kilgam tawin hezi achun anle tui khain ke pu kham khamu chu kaniawin lampi a ka gi dan tawve azing ni khu 13 September 1993 jingka mata achun gamang nu a ka gi naw muna ko na chun tamai zo na chun kaung ki tol ki tawve jingni no MCLin ahung so in jinglam ne dan pungsagi alingtan tamai khupa masang che na chun naga thingnoi NSCN IM ho mi jani lam chun lampi a ein ting tawin a hi
numei chapang si achomin anot do uvin pasal kumso ma thla chunglam si chu atomin ei hin do uvin hiwa chun thilumdan adi tapon hi phat na chun numei hon naga thingnoi ho kom chun pasal ho zawluwa iti ka chi diwham nei thla do pi un nunau chapang mi hizan hi iti ka kisop zawlo diu ahin iti ka chi mongmong diwham tin asei tawve hinla naga hon adon bot uvin ki hona kanei diu ka hin le sol pai diu hitai atiwe azi chu acha theya gemdam chun lamka tuika ani ding anchang chithlumal cha bobel mebel chole lamka a apoi moding thiltam pi pon vaya kain ki powa hungki tol ka hiwe hinla ipsa wangwa chun apachom tapoi pasal hole nunau chapang hozong galmi te masanga chun ka kiveto uvin na ka sale jing uve aki hu to theizo sangla aki umpon imacha bol theila kom ta povin ki khen kona kanale mauna ogin aki pantai hichia ka ki ka to nau chu ka hin khowa dinga achai na ani pai pai zong atam zo ka hitawve hiti chun numei chapang ho chu then jangle chalwa lam zon dinga chun an sol uvin pasal ho chu khongdo nau lampi langa chun ele pui ki tawve lampi pachumpi ele pui zo nung wachun pasal zo si chu ka khut el kala machun e kan pi uvin kamit kamai u khawin akan uvin molto machun e je pan tawve molto ma ki vo agin chula ngai ngam ngam a hitapon deilo bol achun e chuti bol jing uvin po khu khu achun e hian jing tawvin gamang noi achun pasal kyu se ka hiwang wachun anu apa kolo kam tapove hichun mini ni achun kanung lam chi wachun e helbe uvin e kan kop tawvin moltum achun avo ngai bang wachun e vo un na thi kam thi long le wachun e vo uvin a hi am ho chun vo ngol de a vo ngai de ding chuting ban tha gam ding ai ti u hi am ho zong alel thim hle tawvin hi chun buning wadung langa ipui su tawve hi wachun badung panga lainin ei gol uvin khut kale a ekikan pumachun ei dil su sa uvin heicha chempong chun ei tupan tawve aban ban chun kalolu ei ban sat pe uvin wadung tuila achun ei pe hlato jing tawve keima sanga ho umchen kaza adana chun chemponga asa zoting ule aki sai sai zong dima penga pengdo zolo ogin zong adimin kazan mang abang jing e hichi 13 September 1993 ni kho chun buning wadung tui chu thisan tui dung aki so tai kalunggel achun thildang kial theipon ke hodinga chu nisa latha le pathen zong umlo hitam ti bo chu ka gyal do pe me athiding chula aki hitan ima bol theila aum tapon tunia tamei gamang nuya kuki pasal hizat ka thinau thu hi mo man tha ding hitam ti aka gyal chun kanu abingin kamit li ahunglung do in chuta achun naga pasal khat chun kangwang chang katu khu ta chu ahinsa nin kaluchang lengmang abangin abanin khat ve sat kinin adangwang chu kho ka hetapoi hi chun tuila achu umdan ka hitan chomkha zuwa chun khu ka hin hedo kitan wadung tui chun ei hlo hlo achun kalung thim chun khu a hetan ta tabang mangta banga ka gelai achun wadung tong tui thlabom achun tuijin ei hlo hlatan tuinui langa chomkhat kom denin he chun tuin ei le do kinin a hi le wadung panga to naga thingnoi NSCN im ho chun thala chun ehin kap ki tawin a hi a umdan chu tuin a hin hlo a hing dinga agin mo ho chu thala akap li ki jiu hi koima umlo na hi khet pha na chun all la chun ka kyang ka sai sai in a hi le wadung panga ki sai do tan a hi chun ka khut ki hen o na chu all la ka ki he ele e ka na khaw chu ong ki thlam thlatan a hi ke jong wadung panga kaung to do in all la chun ka ki beng thing in a hi le ka ta sa chu kathisan pumna la chun anal hajing in ka ki vet le
kangong munni kaban bulte ni le kapa samjong chemkona kisatna aki phende duin kaki gele khlajong asijing na hi chun kaungding do in wadang tui chu thisan tuidung abang jing in kalung ajing le jing e katang se ka hi je achon kinjong mi khat be ahing do khading ham tin wadang chu kahin zui to win hin la koima chuti din kamutapoi kaki gele eina thimvet mi veli khale ka boy ding ji achun thingthlang lam kahin jung tai gamla achun olin chat mo sa achun ka ki mai mai in kahungin nila khutim ko na hitai hi chun zomot bil na chang bil khat kamun kinjong ana gop sa ho achun kaloi hlan na chang phungka achun ka ki chol do tai tina mahapumpum achun zan kho ka to in imu thelo wachun ka ha khwa hil tai mi him husa wang akizat tapon gamthip kiti chu ipikisei na hi hichi 13 September 1993 zan achun agildan ka hedo abe me azingni khu September 14 1993 jingka phelwa chep ahi to thlona chun hu hangwa tan keizong chemkona ikisa na maha hon ei tu koncha he je achun chatmo sa achun khongke pat do in ei mi ho khulang chu kahin don zunin amul ahlang kahin hla in olta achun ka hungtai lampi zong ka ho ngampun min ei mukhale boiding aki hi je achun gamsa zong mihim zong kichata achun hinading lampi kain zui pe tai hiti chun ni hla khu ajing tan kungbul le mihim kima pe ta achun thenjang khu khongwa lut ham min a hi duty anapu benker a hon tham eina bol un keizong kamin ka se in kipona ka nei in password la ka helo je achun thilso ho ka sei pha na chun khosunga eina puilut uvin ejan levin chule von ho a hel pi tawwe thenjang achun kazan chol do tan amhon jong ngailut na nei ta chun ejan uve azing khuwa wa achun chalwa khopi a ipulut uvin esam rifle ho unit hospital a ilut tawwe charwa kho achun kain sung mi te to kakimuto uvin kaji kacha te akale keizong kitim zolo wachun ka kamin chule ka khono pi hovin eimumu wachun koima akap lo om pove nisim 15 September 1993 ni khoni hla lama chun charwa akona chun kangpu pi civil hospital a ipulut uvin hiwa ko na chun nisim 16 September 1993 ni achun phailanga RMC hospital a agent uvin pathilung si zal achun chempong le chemkona kisat natina mahamel seta pojong leng kahungdam do the in nala uwa hinkho kamang thein chule athi mi som get wala a hingdo the a ikoi pathin ka thangwa e hije achu tuni aku kinami te koma 13 September 1993 ni kho a zanglin phaile zopi te ki thana gem nei dan thule keima ta NSCN IM ho khuna athiding sa pathinin ehu do na thu hi nala uwa ka sei do the a hi ka kipa e keima haosem doungel molkon wangkho cycle subdivision kangpo pi district manipur thusim akichai tai